Za ovaj će vam ples biti potrebne visoke potpetice, vrlo malo odjeće, nevjerojatna fleksibilnost i dobri mišići. Riječ je o pole danceu ili plesu na šipci. Upoznajte Elizabetu Rudman koja se ovim plesom bavi već 15 godina. Pole danceom sam se počela baviti 1999. godine, međutim ne u njegovom izvornom obliku, kakav je danas, jer kod nas onda u Hrvatskoj nije postao pole dance kakav je trenutno. Tako da sam na kraju počela trenirati sama, koliko sam mogla, kupila sam šipku, montirala doma, počela sam se sama baviti sve više time i na kraju je to postala tema mog diplomskog rada. Da, Elizabeta je magistra kineziologije i ovom sportu pristupa isto tako stručno. Šipke na kojima se pleše visoke su 3 do 4 metra, a protiv proklizavanja koriste se rukavice ili tekući magnezi. No, padovi se ipak događaju. Ozljedu nisam imala ozbiljnu, pala sam sa šipke 1-2 puta, srećno dobro sam se dočekala, pala sam na cipele, znam padat. Modrice su redovita pojava tijekom treniranja na šipci, dok se zapravo ne nauči kontrolirati pritisak na šipku. Prije 3 godine u Hrvatskoj se održalo prvo natjecanje u pole danceu, a Elizabeta već ima jednu zlatnu medalju. Usprkos tome, Hrvati još nisu upoznati s ovom plesnom disciplinom ili su, kada čuju, puni predrasuda. Znam često dobiti neki nadimak kad sam u nekom društvu, aha, to je ona plesačica, ona pleše na štangi, onda vam namjerno kažu štanga, a ne kaže se tako, to da bude pogrdno. Ili vas nazivaju plesačicom ili striptizetom. Jednostavniji elementi mogu se savladati već na prvom treningu, dok se oni zahtjevniji uče i po godinu dana. Djevojke treniraju bose, ali kada nauče neizbježne su visoke pete i što manje odjeće. Minimalistički kostimić ili odjeća, poput topića, bokserica, polubokserica, zbog toga što nam odjeća smeta prilikom treniranja na šipci. Cipele su bitne za pole dance i po tome se taj program uvelike razlikuje od ostalih fitness programa, čime zapravo žene nekako dolaze na svoje i imaju zapravo priliku biti posebne, ne samo po tome što nose cipele na treningu, plešu u njima, pole dance bez cipela meni apsolutno neshvatljiv. Plesom oko šipke povezujemo tijelo s emocijama, stječemo fleksibilnost, snagu i senzualnost. Na taj način svaka žena može naučiti uživati u plesu, ali i u svome tijelu. Zato, oslobodite se predrasuda, skupite hrabrosti i uskočite u visoke potpetice.